Myntri Tnad PHE ba Renikton lang dok Tongkhar ulah Thung Mawnongrim Jong ke Nongpoh Great Water Supply Scheme nak bentai ke arputlikis hapo Nongpoh. Kini scheme sam lamang harga jinglot ke bakot KHASI pak lai pun nyewe keluar Tongkhar dekat Tnad Jong ke jal syakti. Lakmi lenti bagan ke scheme kan lak ban weng yang jing kerdo hakini kisnong. UMLA ke Nongpoh ubak mineral bonds baru MDC ubak balajit rani rengkat bat kihe ke Tnad PHE kle dan lang hakini ke program. Ia kublai lang ia i memakai SPI baik nak Myntri ki cibur kilong yang kublai jemput toy dan baik jemput ke skim membangun di kasus kedai namran harga jing ia tujuh por kilong yang kita nanggun kilong senang kita nanggun senang kita nanghe kata kita di Indonesia kita Tuesday jom kilong senang harga kita untuk kita But kalau penlong ba kanada mesti kerdu. Ka Nongpoh hi kedai ka wei negi jaga kiba kerdu bahasa biasa Nongpoh Nongpoh malaikat. Sebenarnya hadap kata-kata hakaba ngilapoi dengan achievement, big achievement. Hakaba ko ka state government ngin sa poi ngilapoi na dalam sa wal malah hentai dari most probably ngilapoi 100%. Hakaba in terms of scheme sanctioning on the GTN. Not whether I deserve to get the credit, but I want to tell you the fact that with regards to the GJM implementation in the urban areas, I have really worked hard. UMLA kasang NPP na Pulbury constituency